Yes, reka nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi Gitinyiro TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ya nimugoroba muri aya masaha. Mu makuru y'ingenzi tugiye kugarukaho nuko M23 ikomeje kugaragaza intege nke ku rugamba, ni nyuma y'ibikomeje gukomeza kwamburwa uduce mu by'ukuri bigaragara ko yari yaramaze gufata, ndetse n'igitutu gikomeye iri gushyirwaho n'ibihugu by'amahanga, n'imbaraga nke ziri kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Ibi byaba biri guterwa n'iki? Turabigarukaho muri aya makuru. Mu bindi bikomeye turi buze kugarukaho, Perezida Felix Antoine Tshisekedi arimo arakora diru zikomeye byo kugira ngo bagaruke muri iyi ntambara. Mu bigaragara byo amasezerano yagiye asinywa ku mpande za M23 ndetse na leta, biragaragara ko nta musaruro bishobora gutanga mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaba akomeje kwitwara muri ubu buryo. Twabigarutseho mu makuru ya kare mu gitondo, abofisiye barenga 108 ndetse ni 108 buzuye uyu munsi bari mu karere ka Musanze mu gusoza igikorwa bamazemo iminsi cy'amahugurwa akomeye cyane. Bamazemo iminsi irenga, bamazemo ukwezi kurenga bitoza ku buryo bukomeye cyane. Twabigarutseho kare, turi buze kongera kubigarukaho muri aya makuru. Mu yandi makuru Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu gisebo gikomeye cyane, ni nyuma yo kwisubiraho ku magambo yari yatangajwe ku rubuga rwe rwa Truth Social, aho ku itariki 11 yari yavuze ko iryo joro rwose ari burase igihugu cya Iran ku buryo bukomeye cyane, iki gihugu kitazibagirwa ariko ntibize kuba. Aya magambo yatangaje iki gihe yatumye abantu benshi bamuha inkwenene kubera ko ntabwo yaje kubikora, ariko bikurikirana n'amagambo umuyobozi mukuru wa Iran ariko utari umuyobozi w'ikirenga yatangaje, avuga ko uku guhubuka kwa Donald Trump kw'ibyemezo afata naramuka arashe muri Iran, iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Iran itigeze ibona. Uyu mugabo rero abantu baramuseka bavuga bati nubwo bayatewe n'aya magambo yavuzwe n'uyu muyobozi ukomeye wo muri Iran. Ayo niyo makuru akomeye tugiye kugarukaho muri aka kanya, tuze tuyasesengura. TV iracyari ya yindi, ni Gitinyiro TV. Reba niba warakoze subscribe kugira ngo ujye ubana natwe kandi ukurikirane iyi nkuru kugeza irangiye. Ni inkunga ikomeye cyane uba uduhaye kugira ngo natwe tubone ko akazi dukora ko kubashakira amakuru kadapfa ubusa. Amakuru rero tugiye kuyagarukaho ku buryo burambuye mu kanya gato. Tudatinze reka tugaruke kuri aya makuru ku buryo burambuye. Ingingo ya mbere twabwiye turi kuza ngo kuki M23 irimo iragaragaza intege nke ku rugamba. Ni ukubera iki irimo irakwa uduce yari yaramaze gufata? Ni ukubera iki irimo irasubira inyuma mu buryo bukomeye butigeze bubaho na mbere? Iyi M23 irimo irasubira inyuma biteye ubwoba, ku buryo umuhigo wa Felix Antoine Tshisekedi wo kuyirukankana, wo kuyisubiza inyuma mpaka yongeye gusubira mu gihugu cy'u Burundi, abasesenguzi batangiye kuvuga ngo niba izi ntege nke zigaragara za M23 bikomeje gutya, iyi M23 nta gihe kinini twayibona igifite ibice birimo n'ibikomeye yafashe. M23
murabizi ni kera, kuva kera yagiye ifata ibice ikagenda ibirekura, na mbere yuko ifata umujyi wa Goma igihe yari wisatiriye cyane, nibagiwe gatoya, iri munsi ya Goma, ariko yitegeye umujyi wa Goma. Iyi M23 yavugaga ko ishaka ibiganiro, ishaka guhabwa uburenganzira n'igihugu, babaye nk'abayemereye ko bagiye kuganira. M23 isubira inyuma. Ejo bundi M23 yafashe umujyi wa Uvira, iwumaramo igihe kitari gitoya. Nyuma y'igitutu gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, M23 isubira inyuma. Ibintu byababajwe n'abantu cyane, abantu bakibaza ngo mbese abantu baguye mu ntambara bafata uyu mujyi wa Uvira, ayo maraso baviriye iki amaraso? Ibyo bitambo byatanzwe byatambiwe iki? Ibitambo byagendeye mu gufatwa kuriya mujyi wa Uvira, nyuma ukaza kongera kuvanwamo icyemezo abantu benshi batishimiye. Iyi M23 noneho uyu munsi irimo irasubira inyuma mu bice yari yarafashe, atari uko noneho habaye ubwumvikane, atari uko ishizweho igitutu n'umuntu uwari we wese, mumbabarire, n'umuntu uwari we wese, ahubwo ari uko iyi M23 iri gukubitwa mu buryo bukomeye cyane. Hari amakuru amaze iminsi menshi akomeye avuga ko M23 yasinyishije abacancuro, M23 yakiriye ibikoresho bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi M23 hari amakuru menshi yagiye avugwa muri iki gihe, muri iyi minsi yashize, avuga ko yagiye yakira ibintu by'ibikoresho bikomeye bivuye mu baterankunga bayo. M23 kandi mu minsi yashize, ubwo yirukankanaga abasirikare ba FDLR ndetse n'abazarendo n'ingabo za leta, iyi M23 yafashe ibikoresho byinshi cyane harimo n'amadrone. Usibye ko aya madrone burya nta kintu amaze, kuko gufata drone ariko nta remote ufite, nta kariya gakoresho ko kuyikontorora ufite, nta kintu bimaze. Drone yafashe nta kintu ziyimariye. Ariko mu bikoresho yafashe harimo n'ibikoresho mu by'ukuri bifite umumaro, yagakwiye kubiri gukoresha yihagararaho mu kurwana n'ingabo za FARDC n'abandi bafatanyabikorwa iyi FARDC ifite. Ariko ku mirongo y'imbere ku rugamba, M23 irimo iragaragaza intege nke. Mu bituma igaragaza intege nke harimo ahantu irimo iragaragariza intege nke cyane ni mu gace ka Nord Kivu, aho nyuma yo kwamburwa harimo agace ka Mikenke na Gakenke. Biravugwa ko iyi M23 imaze no kwamburwa, ndetse irimo irakubitwa mu buryo bukomeye cyane nk'abadahari, barimo barirukanka, barimo rwose baragaragaza intege nke ku rugamba. Ni ukubera iki? Ese ni imbaraga nyinshi za FARDC? Ese ni intege nke koko za M23, cyangwa ni bwa buryo bwayo bwo kubanza kugaragaza intege nke no gusubira inyuma, noneho ikaza ifite ibitero bikomeye cyane? Umusozi wa Minembwe ni umusozi ukomeye cyane, iyi M23 ihagararaho igakontorora ibice hafi ya byose yafashe. N'impamvu ikomeye cyane FARDC itinya kuba yakataka, yatinyaga kuba yakataka M23, nuko uyu musozi yawurindiragaho bikomeye cyane, ndetse yabaga yitegeye ibibaya byose biri hakurya no hino byayo, amashamba yose iyareba, isa n'iri hejuru y'uduce twose yamaze gufata. Ariko biravugwa ko drone zikomeye ziri gusanga abasirikare ba M23 kuri uyu musozi, zikabarasa ku buryo nta gihindutse iyi Minembwe ishobora kurara ikuwemo n'ingabo za FARDC. Ibi ngibi rero biri guterwa n'iki? M23
byavuzwe ko yakiriye drone, yakira abasirikare b'abacanshuro, irabasinyisha, basinyana amasezerano, irabahugura. Hari abasirikare barenga 17 bavuye mu gihugu cya Hongiriya, twarabibabwiye, bavuye mu myitozo, bavuye mu mahugurwa yo kugira ngo bajye babasha gukoresha bimwe mu bikoresho bari bakiriye, bajye babasha gushobora kubirwanisha. Aya mahugurwa yaba yaramaze iki? Ibi ngibi byaba byaratanze iki? Biranavugwa ko nyuma yuko tugenda twumva ngo hari umwuka mubi mu basirikare ba FARDC, hari umwuka mubi mu basirikare ba FARDC n'aba Wazalendo n'aba FDLR, hari umwuka mubi. Biravugwa ko noneho no muri M23 harimo umwuka mubi. Ni nyuma yuko bagenda bakekanaho ubugamba, nyuma yo gukubitwa bikomeye. Uru ruhande rwa M23 basigaye noneho bakekana ko abangaba ari abagambanyi. Kahanu twari turi, nta wundi muntu wari uhazi. Kahanu ahantu ibirindiro byacu biri, udatanze amakuru bigoye kuba ingabo abaduyi baharasa cyangwa bahagera. Ese bagakekana ko ahari muri bo harimo abagambanyi, bigatera ubwumvikane bukeya n'imbere. Ikindi gikomeye, ubwo twatangiye kwinjira mu bintu biri gutuma M23 noneho irimo iragaragaza intege nke ku rugamba, irimo irwana n'imitwe myinshi. Imitwe yose barahanganye mu bihe byashize, M23 ikajya bakubita, tukagira ngo ahari M23 ni igisirikare cya Amerika cyimukiye mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko uyu munsi M23 irimo irakubitwa, ahubwo twebwe tukibaza ngo M23 byagenze bite? Sultani Makenga byagenze bite? Abajenerali bakomeye byagenze bite ba M23 k'ibintu byahinduye isura? Ngiye nkibaza ibibazo byinshi, ndetse nkanakeka impamvu nyinshi zikomeye. Ariko ibyo abandi n'abandi basesenguzi bagenzi banjye bagarukaho, iyi FDLR na Wazalendo, ingabo z'abarundi, biri inyuma ya Kisekedi bwo n'igihugu cye muri rusange, bamaze iminsi bitegura iyi M23. Twagiye tubibabwira ko ibikoresho birimo biregerezwa ku rugamba, aho urugamba ruzabera. Twagiye tubibabwira mu makuru yacu kuri Gitinyiro TV, musubire inyuma muragenda mubibona. Twababwiye intwaro ziri kuva i Burundi zerekeza mu gihugu cya Kongo. Iyi Kongo imaze iminsi yitegura, ku buryo yafashe n'umutwe ukomeye cyane wubashywe mu gihugu, urwanaho rukomeye, nk'uko mu Rwanda dufite bamwe bakomeye b'abajepe, sinzi niba aribo barwana ahantu hakomeye, ariko nibo barwana ahantu hakomeye. Abo twagereranya n'abajepe bo mu Rwanda, abo twagereranya n'ama special force, bagiye noneho ku rugamba. Uyu Felix Antoine Tshisekedi amaze iminsi yitegura M23 mu buryo bukomeye cyane. N'ubu muri aya masaha i Masisi hari imirwano ikomeye cyane, ikomeye, kandi uko bigaragara ku ruhande rwa leta bafite imbaraga zikomeye. Mu kwitegura rero kwa Felix Antoine Tshisekedi, yazanye abacanshuro basha, yazanye abacanshuro bo mu gihugu cya Colombia, ndetse benshi cyane bagera ku 150. Kandi aba bacanshuro baje bazanye n'imbunda zikomeye. Uyu Felix Antoine Tshisekedi afite amafaranga, igihugu cye gifite amafaranga, guverinoma ayoboye ifite amafaranga, ku buryo gufata amafaranga rwose kajugunya mu bantu, mu baturage. Uyu nguyu yagira n'igihugu cye, yagurisha n'igihugu cye, ariko akabona amafaranga. Baje bazanye n'ibikoresho bikomeye, harimo imbunda zikomeye, arizo ziri kuzonga uyu mutwe wa M23. Aba kandi bazanye na drone nshya mu byumba, bazanye na drone nshya zirenga 80, zose zo kurwana na M23, kandi baza bafite ubumenyi bwo kuzikoresha. Drone zimwe na zimwe
zimwe na zimwe zapfuye ubusa za FARDC, kuko zakoreshwaga n'abasirikare ba FARDC rimwe na rimwe ntizigwe aho zakagombye kugwa, mbese ntizigere ku ntego z'ibyo zakagombye kugeraho. Ariko aba barwanyi ba Colombia ndetse n'ibikoresho byabo bikomeye barimo rwose barahindura ibintu byinshi ku rugamba, ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbese M23 irakomerewe, isumbirijwe cyane n'aba barwanyi bo mu gihugu b'abanshuro bafata amafaranga menshi ashoboka atubutse, kuko uwaduhaye amakuru w'imbere cyane yatugeranyije mu mafaranga y'amanyarwanda, avuga ko byibura ku kwezi aba banyakolombiya umwe mu bantu 150 bahabwa, umwe ahabwa miliyoni 82 buri kwezi. Urumva ayo mafaranga igihugu cyose waba urimo, haba mu Rwanda, haba muri Amerika, haba huri hose, amafaranga ni menshi. Miliyoni niyo zibaye imwe tuba twavuze ngo ibintu birakomeye. Noneho ibaze iyo byarenze bikaba miliyoni 1, 2, 5, 10, 20, 80 biba byakomeye. Ngaho noneho ufate abasirikare 150 ukube miliyoni 80 bivuga ko ari amakuru yatubwiye ko ari miliyoni 80 za buri kwezi, ukubye 1050 ni miliyoni n'amamiliyari menshi atakara buri kwezi. Ariko iki gihugu cya Kongo gifite amafaranga, ni na ngombwa ko kiyatakaza kuko barayafite. Si ngombwa kuko urebye ibyo abaturage bakeneye n'ibikorwa remezo igihugu gifite, ayo mafaranga yakwiye gushorwa mu bindi, ariko kuko ariho bashoye mu ntambara, ni ngombwa ko bahashora. Ikindi gikomeye, Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'abo ngabo, nyuma y'aba bacanshuro bakomeye bo mu gihugu cya Colombia, yaguze ibindi bikoresho bikomeye, harimo n'imbunda 700 zahawe abasirikare ba FDLR, imbunda 700 zahawe abasirikare ba FDLR. Ariko ntago arizo yari yaraguze gusa, ahubwo yari yaraguze n'izindi mbunda ndetse n'izindi ntwaro zikomeye cyane, harimo imbunda zirasa kure, amabombe, ibigerenade ndetse n'ibindi byinshi bikomeye mu myiteguro bamazemo iminsi bitegura kurwana na M23. Nkaho ibyo bidahagije, Felix Antoine Tshisekedi yaguze ibifaru 8 abigura mu gihugu cy'Uburusiya. Ibifaru 8 birasa kure ndetse biri no kwifashishwa ku rugamba. Ibindi nabyo birimo biraza hafi y'urugamba, aho mu gace kitwa Baraka ariho hari gukusanyirizwa bimwe mu bikoresho biri kuva mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi biri kuva muri Kinshasa. N'ibyo bifaru 7 bishya rwose mu topi bikiriho amashashi, ariko M23 bakayiseka, bakavuga bati nibatwegereza ibikoresho kuko mu minsi mike turabakubita, ibyo bikoresho tubisigarane. Ariko imbaraga rwose M23 iri kugaragaza ku rugamba ntabwo ari imbaraga nyine zaduha icyizere ko koko ibyo ngibyo bazabikora. Nkaho bidahagije kandi, Felix Antoine Tshisekedi cyangwa se FARDC, ingabo za FARDC zimaze iminsi zifite training ikomeye, zifite abasirikare bakomeye bavuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo kwa Cyril Ramaphosa, bavuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, bamaze iminsi bakoresha imyitozo ikomeye cyane abasirikare ba FARDC kugira ngo baze mu ntambara noneho ari abanyamwuga. Nubwo ubunyamwuga bwabo burimo ubugome bwinshi, kuko abantu bafashe ahantu birukanye M23 kwica abaturage, gutoteza abaturage ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi bikiyongeraho ingabo z'abarundi nazo zarongewe. Bivugwa ko mu mezi ashize
mu kwezi kwashize kwa gatanu itariki 27, ubwo urumva ni ejo bundi bishira ukwezi kwa gatandatu kunguku turimo. Perezida Neva yohereje izindi ngabo 180 mu gihugu cya Kongo, zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika, nazo zijya muri aka gace kitwa Baraka, ni hafi y'aho imirwano iri kubera. Nagira ngo nkubwire ko ibintu bikomeje gukomerera M23, aho noneho igihugu cy'Ububiligi cyohereje ibikoresho bikomeye cyane, harimo nabwo imbunda, harimo amantibare, ibikoresho birinda umuntu kuba isasu ryamwinjira, harimo ingofero, ndetse yoherezamo n'abasirikare bayo bo kuza gushyikiriza abasirikare b'igihugu. Ni ibikoresho byanyuze mu gihugu cy'u Burundi, i Bujumbura, Burundi, nabyo binyuzwa mu kiyaga cya Tanganyika, ibindi binyuzwa mu ndege bijya muri aka gace ka Baraka, ahantu hakomeye cyane. Harimo harategurirwa ibintu bikomeye, hamaze iminsi hategurirwamo ibintu bikomeye. Aba basirikare b'Ababiligi, abasirikare b'abacancuro ba Colombia, ndetse n'abandi yari isanzwe ya leta ya Kongo yari isanzwe ifite, bose bahuriye hamwe bategura ibintu bikomeye. M23 ibibona, yoherezayo abatasi bayo bakabibona, bakaza bakayibwira uko bimeze, bakagira ngo ni bya bindi bya Kongo. Ariko ubu yumeye cyane, M23 iri gukubitwa, M23 iri gusubira inyuma. Ariko abasesenguzi bakagaruka bakavuga bati, iyi M23 iyi strategy iri gukoresha yo gusubira inyuma ni uburyo bwo gukomeza kwereka amahanga ko iyo nta kibazo ifite, cyangwa se yakomeje gushyira mu bikorwa amasezerano ya Katari, amasezerano yagiye isinya yose. Irimo iragaragaza ngo ko yaba yarayashize mu bikorwa, ikaba iri guta mu mutego Felix Antoine Tshisekedi ndetse na leta ye, yo kugira ngo noneho amahanga abone ko, cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivugwa ko zifashije, ziri inyuma ya M23, nyuma y'uko M23 iduce ifite ari uduce 80%, hafi 70% y'amabuye y'agaciro yose ari mu gihugu cya 23 yafashe. Harimo ibibaya bya Rubaya, imasisi, hariyo amabuye, ahantu henshi harimo amabuye akomeye, yaba koruta, zaba za zahabu, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibingibi rero bigakomeza bigashimangirwa, ibingibi byo kuba M23 ngishobora kuba iri kwisubiza inyuma, bigashimangirwa no kuba Leta y'u Rwanda itakemera ko M23 iva mu duce yafashe, kuko abarundi, FRDC ndetse n'izirangabo zose bafatanyije bahora bigamba ko bagomba kurasa mu Rwanda, kandi baje noneho bakigizayo M23, baba noneho begereye u Rwanda cyane ku buryo byaba byoroshye kurasa mu gihugu cy'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda rero zo zikomeje kurinda imipaka yarwo. Rero M23 irimo iratenguha abantu, irimo iratuduce yari yarafashe, irimo irababaza abantu benshi, biturutse mu gusubira inyuma gukomeye irimo iragenda igaragaza. Uyu Felix Antoine Tshisekedi, abandi bakavuga ngo nyuma yuko abadepite bemeje ko itegeko nshinga rikwiye guhinduka, M23 ntibishigikiye, ntishobora gutuma Felix Antoine Tshisekedi aguma ku butegetsi, ndetse abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagomba gufata M23 bakayikoresha nk'umutwe ugomba gusanga Felix Antoine Tshisekedi ni Kinshasa, ukaba wamuraza. Niyo mpamvu Tshisekedi nawe ashiramo imbaraga ze, n'izitarize, n'iz'umurengera, n'izahe, ariko kugira ngo iyi M23 abe yayisubiza inyuma cyangwa ayice intege. Birakomeye cyane rero, birimo kandi biravugwa ko M23 ari muri
gusubira inyuma ari za strategy zayo zo kubanza igasubira inyuma ikiga urugamba uko rumeze, noneho ikavansa nk'intare yakomeretse, ikaza ikubita abahisi n'abagenzi. Twagiye tubibona mu duce twinshi yagiye irekura, ndetse igafata amasantere amwe n'amwe, yageraho ikayarekura ikayavamo. Ingabo za Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi batandukanye bakaza muri utwo duce, bamara kugeramo M23 ikabagota, ambush ikomeye, ikarasa ikabarasa. Birimo biravugwa ko rero haba ari ambush, yaba ari ambush zimwe na zimwe zikomeye, iyi M23 yaba iri gutega ingabo za FARDC. M23 ibikoresho yakiriye muri iki gihe, ndetse harimo n'amadrone akomeye, n'umwitozo ukomeye abasirikare yagiye yohereza hirya no hino, ingabo z'amahanga cyangwa se abacanshuro yagiye nayo isinyana nabo amasezerano yo kuza kurwana ku ruhande rwayo. Bakavuga bati iyi M23 ntago yapfa gusubira inyuma mu buryo bubonetse ubwo ari bwo bwose, ahubwo haba hari ikintu iri gutegura. Ariko yategura yagira imenye ko abaturage bari gupfa, abaturage iri gusiga, iri kubasiga bari gupfa. Ibyo yategura byose ibitegure ibizi neza ko aho iri gusiga, aho iri kugenda igasiga, aho bari kuyirasa ikirukanka, abaturage bari kuhasigara bari gusigara mu mazi abira. Mu bindi bikomeye cyane aya makuru, ni Perezida Donald Trump w'igihugu cya Amerika. Ni perezida ukomeye cyane, bakunda kwita ngo ni perezida wo kuri social media. Ubwo M23 FARDC twabivuyeho, ariko twageze ku muhora wa Hormuz. Muhora wa Hormuz mbibutse ko ufunze cyane, ari nayo mpamvu ibiciro ku masoko bimwe na bimwe byatangiye kongera gutumbagira. Uyu perezida rero, uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mbabarire bamwita Donald Trump, mu minsi mike yatangaje amagambo akomeye cyane. Haravuga ati tugiye kurasa igihugu cya Irani ku buryo igiye kugihanagura ku ikarita. Amagambo yari yatangaje ni nk'aho ari amagambo avuga ngo tugiye guhanagura Irani. Irani nayo iratangaza amagambo akomeye, iravuga iti uku guhubuka kwa Donald Trump ndetse n'abandi bayoboranye bigiye gutuma natwe mubona Irani mutigeze mubona, kandi isi yose irabibona. Bivugwa ko iyi Irani yari igiye guhita ifunga noneho umuhora wa Hormuz. Ubu ngubu urafunze burundu, ariko hari indi mihora iri hafi y'uyu muhora wa Hormuz, nayo ikoze ku bihugu bigiye bitandukanye, harimo n'igihugu cya Oman. Muri iyi minsi kirumvikana cyane na leta ya Irani. Bivuga ko hari indi mihora yari igiye gufungwa burundu, noneho amato naca mu zindi mihora, basi tudukeya tutugeraho tukatugeraho, cyangwa se tukagera ku batuye isi. Uyu perezida rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump, amaze kumva aya magambo yatangajwe, uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akavuga ati nyuma yo kuvuga ko agiye kurasa rwose, noneho kumva aya magambo nayo yatangajwe n'umuyobozi ukomeye muri Irani, nyuma y'uko ku itariki 11 biriwe mu cyumba gifatirwamo ibyemezo, imyanzuro ikomeye. Nyuma y'uwo mugoroba yagarutse kuri za mbuga nkoranyambaga yandika ko batakirashe igihugu cya Irani, ahubwo amasezerano akomeje kandi azafatwa vuba. Avuga ko azasinyirwa mu gihugu kimwe cy'i Burayi, ariko ibingibi abantu rwose baje kubiseka, baravuga bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari cya gihugu kigifite imbaraga, ntabwo ari cya gihugu kigifite igitinyiro gikomeye ku buryo nyine ari igihugu
tukavuga ngo leta zunze ubumwe za Amerika iratinyitse mu bihugu nyine biciriritse, ariko na Irani yagaragaje kwihagararaho gukomeye cyane muri iki gihe irimo muri iyi ntambara irimo irarwana n'ibihugu bibiri bikomeye ku isi, harimo Israel ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Guterana amagambo rero kwatangijwe n'uko iyi Irani yaje kurasa indege yari irimo iragenzura, indege ya leta zunze ubumwe za Amerika yari irimo iragenzura umuhora wa Hormuz. Abantu bakavuga bati ese Perezida Donald Trump akomeza kuvuga ati twebwe intambara twarayitsinze, ubwirinzi bwa Irani twaraburangije, n'ibindi byose igisirikare twaragifite, nta nubwo bashobora kurasa indege zacu. Ariko tukajya tukumva ngo Irani yahanuye indege ya Amerika. Iyi ndege harimo n'abasirikare babiri, ariko ntibaza gupfa, ntabwo baje gupfa. Akaba ari byo byari byakuruye impaka zikomeye cyane, ndetse no gushaka kongera kurasana, ndetse no kurasana kwabayeho. Donald Trump arasa bikomeye cyane muri Irani, arasa mu mijyi 8 ya Irani, ndetse na Irani irayisubiza, irasa mu bihugu bya Jordania, harimo amabezi ya leta zunze ubumwe za Amerika, cyangwa se ibirindiro bya leta zunze ubumwe za Amerika, iraharasa ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Abantu bakavuga bati rero Perezida Donald Trump, perezida wo ku mbuga nkoranyambaga, rekeraho gutwika, ubuhangage nka mbere. Ubu ibihugu bifite imbaraga nkeya bizagutinya, ariko igitinyiro cyawe, ibikangisho byawe abantu bamaze kubihaga no kubirambirwa. N'andi makuru akomeye cyane turi gucukumbura kuri Gitinyiro TV turi buze kubagezaho mu kanya. Iyi ni TV yanyu, ni TV yanjye, ni TV yawe, ni TV y'abaturarwanda, ibagezaho ubusesenguzi bukomeye, ibagezaho ukuri kubiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ibagezaho ukuri kubiri kubera ku isi yose muri rusange. Dukomeje kubashimira uburyo mukomeza kuduha ibitekerezo by'ibyo turi buganireho. Imana igikomeza ibagure ibitekerezo kugira ngo natwe tubone ibyo tubabwira umunsi ku munsi. Ndabashimira. Ni Gitinyiro TV, reba niba warakoze subscribe kugira ngo tujye tubana namwe 5 kuri 5.